19 amtoli gulaga tinengai je candidate bachna tongmani abo tani bagini basa jakliya tamni bagri amai tuni thanga lokrong tam sanam belakena hambai tini norok phaiman bagai sini srang sati da nong srang sati na srang sati ni sini koktuma thumnai rongno ang lamsogo norogani nukhungo phaimani bagai ani nukhung ningai te sakbai thangnai nor jotto no hambai ribo te nongni logi logi Tripurani jotto tipra sarongno bo chini kungthai bara dofano ang belai keno sari kaham tei borom baike khulumani afaru ang nongni sungmungno omono belai ke interesting jakha je amtoli gulaga tiwo constituency ADC ni thangnai 7 tarik ni 18 jon IPFTni candidate declaration no ani bumumo tongo phiaba jorani bisingo je samungno tangna nangmani a samungo chung party ni sarthe totha Tipralen naharmung tei Tipralena hamjangnai jotto Tipra hasteni Tipra sarongni kahamno wansugino party ni okrarok dagimani bisingtui salaimani bisingtuio je samungo party rok decision nakha singabono angni ji sakbai thangbo gosiui nanani baddo ebong gosiui nakha phiaba angobono kobongnai Tipra sarongni jotto khapango hayakaba bukhawo obono chulaijak tongmani taklai jotono hohom dodamke chini candidate no budri lainai hini wansok tongmani ang nongni thani puila obo hai finally nongni je wansungmano kubi khlaime ani bagai ang party ni ngai te ang sakbai thang je candidate declare khaijangnai ngai nongni thani nakarma sano chung buskangni Tipraleni chobani bagai jotto je chini IPFT hekaba Tipralen sanai choba khlainai ani logi song chobani logi song rongna ang obono koinai nongni bisingtui kebo phano obo haike khabayui chini ideology Tipralen chini wansongmung dofa yok sanani ketal haste Tipralen snamnani chobana tui asuk bosor chung Tipraleni chobao khlai phaimani no norok sudu ang candidate manglia hmabai kubun dol rongno nijini ideology no naharmungno yakarui Tipraleni chobana khibui kuno dolophan ta thangjabaidi chung Tipralen snamnani bagai buskangni choba kotoro haina hai chung taisa changori khawi nongkhornai obono ang sanani muchungo chung khela phano thungdi khasingna phanongdi chung himtutui tabule kisa phanke khasingnani hingangke ajora ukluguslo yakung kathonoi chung khasigo obo haino kaisa sini jora je chung Tipraleni chobano teibo buskango kotor khetlangnani bagai tini chung ang sakbai thang candidate declare khaijangmani yagulobo o seat no chung mayangmani abo kaisa omo haino ketal ke teisa kaham ke khasingnani bagai uklugo yakrai kathan ma hekeno chung Tipraleni chobano buskango teibo kotor khetlangnani bagai chung ma hekeno kathan laijak bonobo ang nongno obono koijabo kuno dol rokno yakarui nijini ideology yakarui norok kuno jaga phano ta thangjadi hambai rajani thani thangai chut khainai mani yaklo bahai ke haina hai chutlai jaga chulai tikabo tamu flugo tamu wansu ge obo belai khena hambai chung chini maharaja no borom khlaio tei maharaja no chung borom khlaimang no tongnai chini maharaja ni obono chung salbrumrum salaio maharaj chini maharaj no phiaba chung maharaj no je 19 tarik alliance chung laimani abo IPFTni je bini bodol bortomano BJP bai sorkaro tongtutui phano ha dofa tei Tipra sarangna yok samarina hinino montri ni phano kari ruthung tobo chung dofa hamjaklai thanjangnani je wansung mungno kubui ke phunungnani hinino chung rajbario thanglai maharaj bai alliance khlaimani phiaba je dina chung maharaj bai alliance khlaikya ang tini maharaj no hamia hini samani koya je IPFTni Tipraleni chobao tongoi kubun kubangma bororok jora jorao IPFTni ongkhori thangka ei bororok haina hai IPFT bai Tipra motha alliance ngai thanchangna hini khnaui taisa IPFT o phairangmai mani yagulo singobono nukha je maharajani je wansungmung maharajani je thancha khlainani bagai je bini chinta bhabna abo taisa kisu borokni chokranthe IPFT bai halokno haksal khlainani samungno tangjaka thancha ke tongnani bagai no chung chaitok laimani ebong oba haikeno chung maharaj no bini
seat rongno je sanmani no hoito जों sharing खायदानिwo aba haikeno जों kaisa seat nargoi chini je baki candidate no जों declare खायमani কিন্তু aboni yagulo जों nukjaka je maharaj ni bisingtui जों bai kok sanani kothanani aba haikuno kok failiya ni bagai belai khadukhu nango jora hamya ni bisingo जों asuk pudi laimani bisingo bo chini nahar mungno जों tubui khlaimanliya amkhang abono koinai aboni yagulo chini bukhuk patal kina bo tipramo thawo join खायफायगा हयतो बबाय alliance जों फायगा हनि जों साइमानका फियाबा बुखुक पाताल कइनानि बिसिंथै जों हायना हाय आबनि कसारनो मेसेज मांखा जे IPFT तिप्रा मथाबाय alliance खलायनानि हिंके बिनि मन्त्रि रगाखरो याकारि मा फायनाय हिंतानिबो जों बेलायखेनो खा दुख नांखा अबनगि सारा तिरफान बरनो सुंगाबनो सानानि मुचुंगो ताखुक जों नरो IPFT नो बुलटा बुचिदि चिनि बुखुक जों IPFT नो बुलटा बुचिदि 19 तारिखो मन्त्रि मजितंथुं मजितंया तब हा दफानि बागै जों थानसाके चबा खलायनि हनैनो IPFT तिप्रा मथाबाय थानचांमनि किन्तु IPFT तिनि आसे कगनो खुलुगै सानानि थांया तामनि हिनके जों खुलुगैनो सालायो हिनके काहामनि बागै कुनो जराव जों बोसानो जेमन वानजि कबाय थातंगो पुलारे दन देखायो नापु आबो हाय हिमा हायनो जों पुलारे दन देखायो ना गरुरे गास देखायो ना हिमा हाय अबहाय अवस्था दंतदि सिंताबो गोबांमा कगनो जतनो साविरके चिनि दफानि बररो खाबाय थांबायनाय ला चिंगबनो सावो दफा यक्सानानि बागै सालब्रुम ब्रुम बोसकांनि जराव जों थानचानो खलायनानि बागैनो वानसुंनाय ए थानचानो जों तिनि मायाबा खना खलायनाय अबहायकेनो जों वानसुकजांनि कारनेनो जों केबुनि बिरुद्धे डाइरेक्टली सानानिबो थांया अबनो बरक जदि बुल खायो हुंके तिनि आबा खना बो वानसुकनानि बागै चेष्टा नाथों वानसुगै साक साकनो तैचा सोलायै थानचां थानियो दफा यक्सामानि चबावो बाक्सा खलाय मानथुं अबनो चिनि नाहारमुं बनि बागैनो जों बेलाय बरम खलायो जत तिप्रानि तिप्रासारनो केबो केबोनो सिसु ग्यावै हायनो कुलमानि आबरक हुंके बेलायखनो बुल आंगाबोनो नंनि थानि कोयो तिनि सारि जरावो फायदि अ जागावा IPFT बो बिनि बुल करै ओंगै मानो चिनि महाराजनि बो कुनि बुल करै किन्तु बा किछु किछु बरकनि बिसिंतै अ देरामुं फायका जोंगाबोनो बोसकां जरावो ताबुक इलेक्शन नि मुभमेन्ट रगो कायसाते कायसानि प्रति खरायलायावै कुदिलायावै बाहायके चिनि नाहारमुं तिप्रालेनि चबानो हायाकेबा बोसकां एडिसि इलेक्शन सुवाय सुवाय जे चिनि बरक आरो बिनि काउन्सिल बबनो आसुगुइ नांकुमानि सामुरंनो ताङै मानाय अबरक वानसुगैनो जों जतनो बोसकां आगु बायदि तै गोबां ककसालिया नरंनो फायदि आं सारि जराव हायना हाय पाइथागो चिनि स्रां सातिनि कक्तमा थुमनायनो हामबाय रुइ बिनि बिसिंथै जत तिप्रा हानि लुकुरंनो हामबाय रुइ नरक ना नि थानिवा आनि कगनरनो मथाका जतनो हामबाय जदिनो IPFT नि बिसिंगो तंमन बिसिंगो जदिनो तिप्रा मथानो रिक्वेस्ट थायखाबा रिं खांखाय नङा जागा जयन थानि दे आं बेलायखेनो नोंनो हामबाय अ प्रश्ननि बागै सोंमुंनि बागै आं 2009 नि सिगाङो आनि मथा रकनि सेक्रेटारि रकनि सां सामुंखाय दङ आं राजनैतिकनो बेलायखेनो सेलेंगो फियाबा आबोनि साथे साथे आं 2009 नि सिगाङोबो आं प्राइवेट कम्पानी जेटा मोबाइल टावर रकनि इंगि सामुंखाय दङ आबा हायकेनो गोबांमा राज्य रगो गुरि दङ फियाबा 2009 चौथा मार्च सिमा IPFT जेफ्रु कटाल के संसजागो एडिसि आमचाइनो तै भारतनि संविधाननि 2 এবং 3 आर्टिकेल अबनो परिष्कार सैजाक दङ जे भारतवर्षनि जे कुनु राज्यओ साक बायथांनि हाव केबो कायसा आहानि बुसारो निजिनि कक कमावै निजिनि सिनिमुं कमावै निजिनि कक बाय मा परिया मा साया मा नंयांगै दङ हुंके कामि आमचाइसो जागानो तैफानो कताल हास्ते खायनाय मानो हुं आबोनि साथे साथे जों तेबो साइमान का जे त्रिपुराओ सिकांबारिया 1967 TTAADC नि आन्दोलननि बिसिंथिके चिनि बररक जिल्ला परिषद हेकेबा जों ताबो TTAADC जे मानै तंमानि अ एलाकानो तैनो IPFT नि कायसा नाहारमुं कताल हास्ते हेकेबा पूर्ण राज्य त्रिपुरालेण्ड बिनि समस्त आं अबनो नायमानि परे नुखा जे बिनि मेप बिनि एलाका समूह अबो नुमानि परे आबो आनि बिसास आव त्रिपुरा सारक तिनि थांनानि बागै 1967 चिनि नाना थागु चुचु राशि संग्रह जे जिल्ला परिषद खाइक्लांमानि अब बेलायखेनो सिनि नांकुंमानि तिनिनि हाइजराव जिल्ला परिषद बाय अ एलाकानो जों तिक्रि नारगमालिया बोसकां जरा जों बानसिना हंके संविधाननि आर्टिकेल 2-3 आवबो जोंनो कक्सावो
অবশ্যই কুবুই অবনো বিশ্বাস মা খাইনে এবং বিশ্বাস খাইতাই বুকলাयो অবনো নগুইनो जों भारतबर्ष 2000 नि बिसिङाव चारटा राज्य कतालंमा मनुखा इभेन तेलेंगाना जेटा खामानि जों 2014 खना सम्भवत तेलेंगाना जों मनुखा अब हाइकेनानि বিশ্বাস एदिसाम तने कताल हास्ते टिप्रालेन सिनामनानि बागै आं IPFTO सामिलंखा अबन बागै टिप्रालेन नि बागै आं चबा खाइतंगो आनि नाहार मुंते कुनु मुंसा गरै कुनु दल थांनानि बागै वान सुमानि बुगरै आं जे दल तंगै द फाना फियंनानि चबा खाइतंगो आं द फाना फियगै मान्यासा जत्त दिन आं कथां तंसा खलाइमानसा IPFT निङैनो टिप्रालेन नि चबानो खलाइ थांनाय सीट नि बागैया कुनु किसु जिनिस मानानि आम तैनो तैया अबन बागै तिनि गोबां बर' गान्थानि फाइगां अबन साखा नायदि ani wansung tipralen ni kok banyak narbai kok sawi tini ganau fai bak sangai mano norok jodi anu yakari jodi thangpano angle thangmaya tambagin ke ani nahar mung dofane piyongnani tipralen sanai tini tirpa rajyo IPFT dol simino te kubun dol krui tipramot hani kok jehetu samani tipramota thangmai jehmani kok khangubun sanamu jungka tipramot hani sanmung ke greatest tipralen kintang taksuk jara greatest tipralen ni সম্পর্কে কাহামকে বুঝিমায়া ब एलाकानो तैसों ग्रेटार्स टिप्रालेन खायनाय एबं संबिधाननि ब दाराना तैयै अब जे कुबुई आंगाबो क्लियर ग्रीन बागै टाकसाक जरा हयतोबा फाइनाय जराबो टिप्रालेन कारी हांते कुनु दल थांजाग्ला जतननो हामबाय आनि सिनिमुंके आनि मुं जितेन देबरमा IPFTनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी आं पुइला YTA निङै सामुं खाइतंमनि एबं MBBWS नि बर रंनो सिङरा तुबि पुइला प्रचार खाइमानि जतना हामबाय आबोनि उलो हंके आं IPFT निङै डाइरेक्ट सिक्ला बदल IPFT नि सामुं टांखा आबोनि यागुलो सिक्ला बदल न हयते सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तुलांजाखा आबोनि यागुलो आं ताबु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नो AGS 2 नम्बर खबजागो अबा हाइके आं सामुं खाइतंगो तिनि आं कक सामान कक आं IPFT नि सेंट्रल नि खरकसा पद काहामो तंगो नि सामानि कया आं तिनि आनि बुसिमानि बिसिङाव अबनो सावजे ग्रेटार्स टिप्रालेन एबं टिप्रालेन नि बिसिङाव तफात तंमानि कारणे आं अबनो सावजे आं टिप्रालेन सय सुनामनानि वानसुं मुइन आनि चबा टिप्रालेन नि बागै आं कुनु जागा केव बेफान कम्प्रोमाइज खाइमाया बनि बागै आं सावो बुसखांनि चबानि बागै आं नरनो साका जे थाइसिङो नोंजे सुंमानि सीट डिक्लेयर खाइजामोन ए सीट आनि बागै इम्पोर्टेन्ट या आनि बागै इम्पोर्टेन्ट फाइनाय जेनारेशन आनि नगतरि तंनाय आनि चेराय बुनि चेरायनि कंना आं सालिया आनि चेरायनि बिनि भबिष्यत निरापत्तानो आं रैदा क्लाङै माननो माइया हयतो आं रां पैसा बनो खाति क्लाङै थांमानानो किन्तु रां पैसा न बकाहाम के यूटिलाइज खाइदामनो माइया हयतो लामाव हातियाव थांपुरुदा रां पैसा सेकजागै कुनु किसुंलांनो ए चिन्तानो नाहारैनो जों कताल हास्ते टिप्रालेन सुनामबाय आंके चिनि नगतरि तंनाय चिरायरंनि भबिष्यत कृनि बागैनो टिप्रालेन नि चबानि बागै आं कुनु दल न याकाइया टिप्रालेन खलायनानि बागैनो साननानि बागैनो IPFT नि तंनाय कुनु दल थांजाग्ला हामबाय सारनि आपानि आनियो कामिनिबो मुंके गगन सद्दार पारा हाइनो चिनि ककथाइ बाइके मनाइखर नि रिंगो PS बिश्रामगंज सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस के सुतारमुरा